kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ka KHADC uba Titus Khan hanya kasngi ulawan man ay mensi mikinong tray ka MCCL kibilang yaki bandawa na kasorkar ban siu no kloy ya katulom ban pentray kam no ya kani ka karkhana panmi dobilan ulaong ru ba kum unong mi khmat jong kasora ujukran na kapor sa kapor habaya day bat kani ka jing e jong kinong tray ka MCCL ula kenturu ya kasorkar ban kren na kabashay kay kasien jam ka bakikwa ban le habaya day bat ka MCCL lakin pentray da kata ka joint venture ni ban ay shiki company Shimen ban pentray ula ban rabru da ka baong ba kinong tray ki kandu jing e namar ka jing siu Shakiru ka day ka barin bat kumno kinla ban penbiang ya ka jing don kam jong ka yeng ka sem bat ka jing don kam jong ki khun ki kti ulo ongru baha ka ni ka tayo ka banwan unsalet ban ya kandu yo menteri rangba ban tep sha ya ka rai jong sarkar ula kularu bo unsa pentep shikinong tre ka MCCL ya ka jubam naw menteri rangba nagaliam ka jong hadian bangalayo ya ka city ka jong pi ka kopi ba pi ai ba pi to su MD dawan ai kopi ha ko ka office ka jong nagaliam ka jong ngala to yo MD Bangala ay kupiru ya piki union nang yalam jong union bat benne kasi UMD ba juba wang ba sar ngila shim ya karai ba ngin ay arkro si kuatan nagabanta ka tulok ladi ka jing siu ka balong partial payment ya piki nong tray bat ya kani pin up adu banda dep ka join bensa haka jing song ka jong kataru kampat syai namar hadu lalu kata ka join bensa ya ban kan syai kataru nagalian ka jong bat u Emily jong ka Sheila konstituensi ba baliziet ngilai penbeng bahaka siningkong ngini kendu Asian Minister bangin sekren syai kata resmi bangin setu ika ika okko impression nagalian ka jong katala kum kinomik man bane keren ya kecing he jong oi dan bala ban ong ban kendo ingi bangile politics loi nakalian ka jong ngamuan hangi ban le politics ban ngamdai bangawan tang benta loi ngalawan nadu kasngi basdam nadu kisnem tiba mensua ngajai keren siai keren nadu bangalong MLE ru ngakeren baru-baru di KMCR buat habang ngamlong MLE ru ngakeren di KMCR takadaw kamlong bakulay na bangaduan hari ini benta namar ngalajudan kat tapi nakapos ko ngalajuran nakapos ko ba nakerman ba kasoka kan simkia kum bakal peni tidak isin bahkan le eta ka joint venture ngakerman bagi company kibala penpau ya kajing ya kata expression of interest bagi simti ka cement factory kin sim da kaba sok kaba sai kemdan ganunu gajing dawa nama teng haki deal yo don kibaya kwa deal palat koi ban sakadu na kerpat egi borsal ka bakim de ban sim kabu ya gani nilai bakin tray da kabakhoy da jingmut kabakhoy kenang bagata ga jing tumugan longkap jaga jing tumugan longkap na kwa pengadiwi bawat lah dah kapoy kata ka joint venture ni nakaliang jong kinong tray nakaliang jong ki patba jong kasorai ni pediang ni kata tang bagi kwa bagi baka MCCL kada baniang biang sa sisi tengah kebok kiruyang iri we nakit piwan hangi lang baka jing snow kya ka bajur bagi jing di babon kya ban sya uslap kat ni ka jing uslap sora ba khamtam kajing bomyo jang pi katulok por babiang nasudu wat apeng jang jing ero hidong kemensian ke bayateli ba nakerman magali kajing teli ka jang pi kanang ya syaprang nakabantaban penulong ya kajing temu ki jang pi company kila bat penyan lai sautni ki company ban penmi simen balai ka sarkar ka fir hoy ngimla ban keno tangi ka sarkar kumbaga ju keno na keno bay bagay na failure jong ka management kada ka management nado gisdam gibam katsan arpos nam banswa kabala pelong ya ka MCCL hadu kadmi namtip manu ban kekle
Andai kita di babat ya ke manajemen ki haban kitli ya ke jingkang kerdep ya ke MCCL. Di kinong tray wilayah sya nakapuas ya kapuas. Sibun ki jingyo ki bapidai banyo. Sibun ki jing mentoy ki bapidai banyo. Andai piyai sya nakapuas ya kapuas. Andai ngasong tu mentah bila poy hoput. Uba pimla syu banya sya. Pimla syu banya sya. Katnus nam punya siya. Namar kini kijingnya ti ap agi yang disam di jokti. Ti haban pek ikikun kikiti ki jokti. Tangisan hajar 10 hajar itu lop si benai ngasutu. Kamlong kabasuk pendap igi yang disam. Kun ki jokti ki haban dit pulih. Kilahe kilasan nata kadaw nasutu ya kijingnya. Balay ngawan hangni. Balay nga jukran na kay MCCL nakapuar sa kapuar. Namar ngarong ada yung kena simen. Ngade ubalahe lasan kapo MCCL. Bag ngalong brio man brio kay naga MCCL. Nata kadaw ka kata bahaya na. Habang ay iya fi kilong deal gibamanta babihapan siya sitong kan. Tinata kadaw nakaliang ka mga ngayay kren nakapuar sa kasota. Ngayay pensno nakasya ka sorga. Bangala juburo ka jingkeli nado kasi ka baningkong. Bangila tip baka siman factory ka layan. Ngalabu ka jingkeli ya ka sorga hatu hitubu balya kumno. Lada bimot banong balya privatise kran na kabasay. Lada bimot balya joint venture kran na kabasay. Bat ka ka papilya ikinong treru kran na kabasay. Kima banong ikinong tre ay up siya ay up de. Yung mga bansyo ang try up, ginangle ka joint venture, ginangle ka privatize, kini ginong try pa man kasi ginbam day. Takada mo habang perkat nagabanta ka joint venture, perkat lemru nagabanta ginong try.